Aduh, dingin banget. Masa orang tahu kita cuma membasahin tangan. Akal dong banyakin. Yang penting muka basah, rambut basah ke mandi. Gimana ya? Putus jantung gua dah. Ngapain lo? Udah ketahuan kita lagi ke kumur digebrak begitu. Nyuci apa lo? Cuci mulut. Gigi mah nyucinya buka boleh. Mulut. Lagi gini gua mah ompong.